I tu sa to tunu o sa mo tātou tangata lo lotu tātou to ana o sa ili le atua ai la fe awale atua mo tātou uma i o le lotu e o tapo ia e fo mai tala atu spa ia fo mai tala paulo awoni o tātou winga faatasi male nei la lolangi ai ia lili wina ile toe fuata ino o tātou loto a le whaperitania ele o tala noa la le whaperitania le loto o lai tala no le mafaufau mai do not conform to the pattern of this world but be he transformed by the renewing of your mind. Lai tala no le mafaufau. E fiso ta ile le foi upu lea. Tala lea Paulo, ma le tala Iohane. Pa mai Iohane, a wao mea mai le nei la lolangi. O le tuina naungo le tino, tuina naungo mata, ma le whaalia lia vale o le nei o langa. O mea la ie tolo, o le pattern la leo le lolangi le nei. O le tuina naungo le tino, tuina naungo mata, ma le whaalia lia vale o le o langa. O mea fo ie tolo. Na mata merti Apollo, o lana pattern le na whaonga me le amatanga. Heo o merti nei le whaonga ti Apollo. Ta tō o ia Eva, le anga sala mua la vale. E ta ua tuspa ia. Fo mai o lea, i wafa ai atu Eva, tu ina ngō mata, ele lei le tau mafa, tu ina ngō tino, e maua i fo i le poto. Whaalia lia vale o le oranga. Fia atua fo i Eva ia. Sau fo la i o ti Apollo, ia Yesu, le utatu e whenga ngō fau. Fo mai wa, mo latu whai le, me a whai o le alo le atua, whetala i atu i maa nā liu a reto, lea, tu ina ngō le tino. Mai foi la yo ave Yesu lungo le mea mapu e fo mai na oso i lalo au tu sia angelo sapo ya te oi fa alia dia vale o le lama fo le manatu i fo a ele sangata manatu fo o ye special ile tua ele aingi special ile tua na le McDonald ma le Burger King ma fale ainga fa la tu special o tato uma tu sa uma tato lungo si la fanga le tua e ona vele lo Yesu fo mai na ye tu no na mamaru e sa winga fa ta si man polonga so ele isa na Yesu ma fo o ye special le na tau to fole ti Apollo sa fu la yo ti Apollo fo mai wo ya ave ye ngole maunga wa fa va ai i malo uma tu na mo mata fo mai te fa tu uma me ia le tangao ai ngole nei o langa nei lo lang mo ti Apollo tau no e fo mai si o le pete na vala na e tasi e o mai le te mine le fo fa ngai na ti Apollo te sa no lo lang le nei o la wele pete o mia na ia natural lo lang nei lang o mia na fo mai tala Ioane e au mai le lo langi e le mai le atua o tu ina ngō le tino tu ina ngō mata ma fa le vale o le olanga e le se mea mai le atua o mea mai le nei la langi fo melo tala Paulo au to te winga fatasi o le winga tala au to te winga fatasi o le pattern tatu ro ta vale fata fa ngal ta vale se o ta vale e ia mo le pattern au mai o miele o miele apa fo ile ona fo linga mai le ta le amatini fato a fa ta vale e va ku le meanga o miele apa o le shape o le pattern o miele apa ona fo linga mai le apa nai le ta vale tu so lawa o lawa form le apa na according to the pattern le o mia ya fa pe na fo ila ta tu Cristiano ta tu mai tu tonu le langa le nei le langa le nei o le wa ya le pattern le na tu ina na ngor tino tu ina na ngor mata ma fa ali lio vale le langa ta tu mai ala e natural le pattern na ia o la wa ia ke la ku i ke va ia ku tu na yelo tino va ai ku fale o le ka se mai le fale o ma na o i lo loto o tu ina na ngor ma me na le me tu spa mai na tala pa awa to te winga fa ta si mai na ai fili wa ina ila e le to mafaufau a fa sta mai ta ila la mai e te le anga sala i lo va ai ta mai ta i au le e te le anga sala ai ona fo la na fa ia le tu au le but when you entertain a thought or the time la mai te tango ai fai loa la wa kifanga vo le rungo lo mafaufau o ina loa la wa mata i lona na ho o loa la i lo roto lea io na tu na lo la i lo roto na meta la Yesu e o lo va ai ku nga lo ko ke o mu lo tu sala va pele tu se me o ina la la mtu o to te winga fa ta si me lo langi fa fo lo mafaufau le upo le tua fa tu mu lo te na upo mo lo mafaufau e va ai tu se me atalie me tanga talie fa ta si o ke ma salo just think positive think about the word of God mentala ta vita o te mafaufau lo upo ile ao a to marpo ka mania le tu e lo traveling ne me aso sei fo